namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, I can like Gagash. Doing a taking link and I was going to post. Even then, very, very like a Shantolovel, Dr. Stolling, Gavata gave a link and a Ben Mangan. And then I'm a boom. Hey, Telakatashkova, man. Shall diamond walk. Yeah. So hey, maga was going to post nyanya kuvava man nyanya kuvava because of course around the 15th of September not lamana video le Gagash ngafika iendla la you might remember before you put kube na birthday celebration ya Gagash this year le Cara Lounge le and stuff like that was going to post anga rekona and then ukuthukula ndala one event anga rekona so ukuthukuna yin'wana another event inga ta rekona the 4th of October se vanhu va ze va vutsa Gagash ku ndleka yini swo sungo ka nga vona ke na ifika hlamula leswi Gagash. Be ready, people. Look, we're not a plan to one gig here, the only gig that makes sense to the people at Cara Lounge on the 4th of October 2025. We're going big. We're going big. We're going big. We're going big. When you gig here, my team by Chesa Nampunz. My team, it's more like the birthday celebration. Why not event? I've already done that. Hey, okay. I love you so much, Master. I love you so much, Ishkombe. Bago Mr. Postike. Lo atwa ko ngakuna lo ashota ko ang tatisi ang na problem na so decision take le tin tlaba ko in the business my own way lo ko kuna lo atwa ko ngakushota munhu okari wa pfumeleriwa ungutatisa na we ungufaka kumbe indla we gigi ufaka lo lava ta faka ni faka lo lava ta faka he nkarhi wa mina you cannot tell me what I must do you cannot dictate to me ku ri ndlana yini ndlana yini ndla leswi ni lava ku shota agreements ta mina ati ntlambi ile titivana na meni wesha wena ku ta badla minyuku le tisa minyuku ta china va kahle isitwa mina xa mina ku provide service ya best ni security va kota ku va kahle wena ntirho wa wena tisa minyuku na ku na discipline ntsena no la minyuku na discipline ntsena because if the discipline lava swi tiva ku va swi tiva Gaga xi tirhisa ku yini. That's what event mina ingeti va ku vanhu va bana nini so yale mhaka kona guys mhaka khosi ya vava swinene and this time around ya tika because I think the challenge now leyi nga kona i ku Hosongo Mr Boss i rhanga na mhaka na like a nga defend previous mga ma hlaka ntshami no defend le mata so but now the challenge nga kona i rhanga na mhaka na swa ti gig anga di swona ni perform track so swi veka a line yo if he does not care, why should we defend for him? Like Hosongo Mr Boss hi yexe kahle ito humeseni ka category leyi vula ku anga defenderiwa mayitwisa na mhaka leyiwa so hi yona leyi nta kuma ku na ri ku Hosongo Mr Boss maybe a nga ri ku buku na mukuma ku a nga ri ku complain and stuff like that mara mhaka leyi issue leyi nga ko yaleyo mara mhaka mara loko sa kha ti komisa ku ina intent very la ku buku very sweswi ku ku luwa ku swa vava swa Hosongo Mr Boss ti zeto ku ti nara the gig ai khara ka ku ya Ben Mahingana the president a swa basang but mhaka ku yi tshamise ku so arezi to sabota GH Hosongo Mr Boss I don't know mina ku ndeka yena swa swinene ku ke reflect because it 2022 yena Hosongo Mr Boss akhalwela ina Gagash and ra ka tigigiro va khavalwa na Ben Mahingana and the early 2023 and stuff like that ku sa ku hamba ku buka yena like Hosongo Mr Boss and stuff like that so i mhaka leyi vava ku swinene leyi humelela ku Hosongo Mr Boss koko arezi to swini mina I wish loko ri Hosongo Mr Boss a ri ka line yo swi tikomba ku ela ku buku but now ita ku as master to defender yena ku ri he does not care you see issue leyi nga ko yaleyo so swa swinene mara na leya phela na leyi a hi endleni video ma hleketa ne le Cara phela still Gaga xi hlamusele the same thing ka that other video yeah, I got this video now. Yeah, event about this celebration. I'm saying the same thing. You know, as a businessman and stuff like that. So I read. Then very key. Dr. Stoll and Ben Mahingana the president. So of course, if you get another post, Dr. Stoll 15 September. Like I said, like we lavanga designer cape. The hloko tin'wana is not make sure. That's why van'wana va boha maduku mikosini va ri vavanuna. Of course ku la ka ku boha bena president but nhloko mhaka la ni ku Dr. Stoll yi ta ku hi kombeni ka nhloko yona yi rivelela yona and stuff like that.
Tanihi chelela ka gala ra mi ta yi vona kahle so hayi le nhloko ya Dr. Sithole yi hi reveal-ile yona so as you know kumbe na mi ta tlhembi ku hi mi ta jaja mina nhloko hi yale you can look for yourself judge for yourself ku n'wina mi hi vonisa ku yini. I'm not going to say a word about his head ni ka mi rhanga phanda ndzhaku ni vula nchumu yo kombisa gomu n'wina mi decide ku mi ri yini se ni le ka Dr. Sithole nkulukumba la hayi kombisa nhloko n'wina mi decide ku n'wina mi ri nhloko swi ku yini mi hi vonisa ku yini and stuff like that so leswo mara kona hayi ku hi mina I think swa twisiseka ku why ku ri munhu wa ti-KPs leswi ni nga ku swi vula ku ni overall ku ya hi safe statement and stuff like that hayi khe hi ndla di-countdown vhele ku yo sala around 15 or 16 days in overall ku hayi n'hweti yi hela ti-album ti le ndleleni and stuff like that then vhele da khe hi vuya vhele ka timhaka ta xikhova xa kokwani Fonyonyo if mi nga se xi vona video yi kona already la ka channel ni ta vekela a link on top comment so mara mhaka leyi yi continue vhele ku yi endle a video clip the following day a yi ve live hayi ngo hi vekela hi to ndla hi summary hi sweswi a yi kha yi vulavula hi swona kwala and stuff like that imangani tolo ni nga ku kahle Diamond Walk yo va Diamond Walk ya n'wina ka Gaza ni swi vonini Matsonga ma support the way mi support ku hakona ani soli nchumu kumbe tinsamfundhisa ta yi khongelele ku hi vona na swikhova sungule ku xela ku xela ka xikhova hi vone mihlolo to a ku ri Saturday a ri xela tori swa Sunday ni nga ku i swa tolo a ri xini swo tolo hi ku a ni mente ni huma a ku ri 3 o'clock vana va humetele ni nga ha ri na munhu la ndzeni ivi loko a ndzhaka timinetse to karhi mi ni fonela balo mo tsutsuma ni ku xwele xilo la loko ni fike ni swi kuma ku hayi va kona se impela a ka loyi vanhu lavakulukumba hi guys hi loyana hi hina a hi tshikeni makondzo kokwani Chauke leswi va nga na swona swi huma ka Xikwembu a ku nga na nchumu i nga ta pfuka i xi endlini ni ku byela ntiyiso n'wana mhani tshikani leswi mi swi endlaka ka Gaza ni vengeni kunene hi leswi mi ni vengisaka swona mi nga ni vengise mi rhumela na timizayili ta swikhova mi ti hundzula swikhova mi ta laha eka kahle ni byeleni la mi lava ku humelela va mani misaveni ku humelela va mani a humelela mi rhumela swikhova mi a gedeni a kaya ku hamba ku fetela swinyenyana loko ni kuma ku swinyenyana swo tsandzeka ku haha namuntlha se mi rhumela mhana swinyenyana ku nga xikhova ku ri xi ta ndla ka kokwani Chauke kumbe xi ta kurisa business tsinya nga dyi xikhova hi ta ku hi ta vitana ntsinya loko xi dlayini a ta teka a dya i to xikhova xexi nga ta vi xi dlayini kasi dya munhu a yi basanga mhaka leyi nga ku ndlekeni guys a yi basanga na switsongo mokoka yi bame balweni hayi kona mi nga ndli nga ri mokoka swi ba mi ta yi tsutsumise balweni a ma hamba Diamond Walk ku ngeti vanhu okay ivi Xikwembu xi hlula xi ni hlulela vanhu va sungula ku ta mi rhumela swikhova ku ndleka yini kahle byelani mina loyi business ya nga yi tivi tigigi leti ta karhata 1 2 3 namuntlha i siku ranga n'wina mi ni rhumela timizayi ta swikhova you guys a mi kahle ka Gaza mi rhandi munhu swi vonini mi swi vona kahle ku na mi hlula loko swi fika laha ene na mi hlula hi mandlelo ya swilo guys me a ni twa ku vava ene a ni twa ku vava sweswi namuntlha Xikwembu xi ni endlele swa kahle xi ni hlamurini aka swirilo swa mina mi sungula ku ni rhumela swikhova mi sungula ku hunduka loko mi fika etlabeni mi hunduka swikhova ene a hi vakhegula a hi vakhalabya hi n'wina vafana lava mi phikizanaka na mina mi rhumela ku swilo mati mi ta fa guys mi ta fa mhaka leyi mi nga ku mi hi sungula ku leni mi twela vusiwana van'wani va n'wina i nga challenge munhu nga n'wi tivi wo ni vona ntsena loko ni kha ni ku we la ka social media i ku bari leyi ta yi komba ku hina hi hanya njhani mi ta fa laha ku weriwe ni nga ku aka mehe mi nga huweli mi ta vaviseka guys vo n'wina mi teka vitomi mi byi ndla xikekhani va n'wina na mbona loko phikizana na mina i vona ku i nga ku i boss kumbe vanhu va ku rhandza or ku endleka something ya ku i titwa nga ku wena i relevant a vanhwini i ku ni laha ta wisa lexi kumbe hi ta ndlisa xileswi mi ta fa hi rixaka hungutani leswi mi sungulaku a hi holoveni ka social media kumbe hi vondzokelana kunene hi huma ka ku loyana
loko se mi sungula ku lata na ataka i nga ataka munhu fika a munhuni mi rhumela na swikhova mathaka lama ku hava xin'wana mi nga xi endlaku guys xa ku mi nghenisela mali kumbe xa ku tikuma mi endla entertainment hi xona handle ka ku mi endla entertainment ya vuloyi hayi leswo guys I think in overall hi ndleni a summary hayi yona mhaka leyi ya xikhova yikulu because we never know maybe a ku ri xa vuloyi maybe a ku nga ri xa vuloyi because ku na a huge debate ku na ti-50-50 la van'wani va sapota ku haxi leyi xa ha na vusiku ve ri xi lama konto ni kha ni cheka ti-comments ka video leyi hi nga yi endla and stuff like that so hayi hi le xikarhi so master two werini mhani swi tivi kumbe swi lavo hi loyi kumbe a vo ngo yile mhani swi tivi a ni la ku hemba mina hi mhaka leyi ya xikofa man I don't know a ni swi tivi loko ri ya lavisisa yo lavisisa kokwana fonyo ku hi ri pfumeleri believer ro loko hi believer swa vukhongeri yi ka vukhongeri loko hi believer xintu a yi ka va xintu and stuff like that ya hi leswo because ku hi vhele hina ti-belief system ta hina ku xi leyi xa kala xi associate na vuloyi even if maybe ku nga ri xa vuloyi ku hi leswi hi nga ku like hi tiva swona so i mhaka leyi tikaka swinene leswi loko ri amgeza to skype ta kombela u tshika ku ni sala ndhaku ka muti wa mina wa switwa u tshika ku ni sala ndhaku ka muti wa mina wena ta za ni ku duvula mina u tshika ku ni sala ndhaku ka muti wa mina ta za ni ku duvula u tshika ku ni sala ndhaku loko ni tsandzeka ku duvula ni to ku loya u tshika ku ni sala ndhaku loko no tsandzeka ku loya ni to ku fambe tin'anga wa switwa u tshika ku ni sala ndhaku wena loko no tsandzeka ku dlaya ni to ku fambela vaprofita u tshika ku ni sala ndhaku wena lo u tshika ku ni sala ndhaku u tshika ku ni sala ndhaku wena u ta swi vona wena